unina wephoyisa ukusabela ividiyo yale nyantisi igazi likwaziwe likhihliza amagwebu kubonakala sengathi bese kuphuma umphefumulo okusola ukuthi iqoshwe ngemva kokuhlasela kwalo yisoka lalo uthi ufisa ukuba umsolwa abolele ejele. Iphephandaba ilanga likhulume nenkosana Lauren Khuzwayo ngunina wephoyisa lamasipala weTheku unkosana Beyonce Khuzwayo umnyango 23 othe uthola ucingo ngomunye woza kwabo njengoba naye isikhulu khona emaphoyiseni kamasipala ngokwehlela indodakazi yakhe uthi kayikho into emkhuba umoya njengokuzwa ukuthi khona ividiyo eveza indodakazi yakhe kulesa simo esichazwayo athe-ke akakayiboni. Ekhuluma nephephandaba unkosana Khuzwayo ubekhulumela phansi kuzwakala ukuthi akanawo namandla okukhuluma ngemva kokusabalala kwale video kuthiwa ifakwe ngumsolwa nayo iphoyisa likamasipala ekhasini lakhe leFacebook. Uthe-ke akukho kakwaziyo ngomsolwa ngoba-ke ubengazazi izindaba zendodakazi yakhe kakhulukazi-ke ezothando. Mina nguhlobo lomzali ongathanda ukuthi ingane ikhulume nami ukuthi-ke isithandana nobani noma bengazi ukuthi ngeke angabi nalo isoka kodwa-ke bengalindele ukuthi angixoxeleke ngalo. Ubengangixoxela-ke uma-ke kunenkinga abhekane nayo kuphela njengoba-ke ubenengane ngisho-ke uyisowayo akangeni-ke kwami uma lapha-ke esangweni uma-ke elanda ingane yakhe esho. Uthe-ke uma-ke kushiwo igama likamsolwa akamazi kodwa-ke mhlawumbe ingamkhumbula uma-ke engabona isithombe ngoba-ke babesebenza ndawonye. Ngemva kokusabalala kwale video ngesonto kuvele ukuthi umufi nomsolwa bebethandana futhi-ke bese belindeleke iy'ngane phinde kube-ke nesithombe esisesikhundleni zokuxhumana esiveza laba-ke bekudokotela kubonakala ukuthi bazothola-ke iy'ngane. Unina kamufi futhi-ke uzwe seyibulewe indodakazi yakho ukuthi-ke beyisithwele ngoba yona ibingakaze-ke imtshele ngalokho. Imithombo leliphephandaba esondele nalezi zithandana iveza ukuthi kuqubuka ingxabano enkulu phakathi kwazo ngemva kokuthola ukuthi umufi noma-ke usezithwele njengoba-ke kuthiwa ubengafisi ukuthi-ke bayithole le ngane. Umsolwa-ke ukuwabonakala nasezigudleni zokuxhumana ebhala amagama athi kodwa-ke ngengane yami okwenza kusolisa ukuthi yena ubefuna ukuthi ingane-ke bayithole kusho-ke umthombo ngokusho kukanina wesisulu. Kakukho-ke okuyisiphendulo basekutholile ngokubulawa kwendodakazi yakhe. UBeyonce nguyena-ke indodakazi yami yokuqala futhi nguyena yedwa intombazane njengoba-ke elanywa ngabafana ababili esho. Ezigudleni zokuxhumana abaningi bakhale ngesihluku esisetshenziswe ngumsolwa njengoba-ke kuthiwa ugwaze ephindelela umufi waze-ke waze wawushiya esifubeni umese. Kwividiyo-ke kuzwakala-ke kudlala umculo ngemva kwesikhathi umufi-ke upheqa umehlo ekhihliza amagwebu anegazi-ke ngomlomo kubonakala ukuthi usedonsa-ke ngomoya wokugcina. Embhedeni elele kona kunamachaphazelo egazi nasodongweni kanti-ke uphinde bonakala ebambe-ke isisu. Le video kuthiwa-ke umsolwa akagcinanga-ke ngokuyifaka ezigudleni zokuxhumana uphinde wayithumela-ke nabanye asondelene nabo. Ngokukhulumela amaphoyisa kamasipala weTheku khona boys Zungu usiqinisekisile-ke lesi sigameko esehleleke oza kwabo.